Biz bugün Yılmaz'ın şıkalgan ilk mnemdeki. Kayda şıkıran? Yazı koyup, oğuz Ye. Вашингтонга шақырдылар дейсіз алды. 2 günge. Мектеп тұқта. Вы что? Как положено, как всегда, температура и... То есть некоторые новые песни и предыдущие хиты, тут чисто новые песни, ее недавно вышедшие. Apalar isemiz. Neçe halleriniz? Siz Sevadirjinov konsertinde birinci tapkır mı ya ise indi? Birinci tapkır. Koyam bilip keldiniz. Подружкам алып келди. Sizin kelganiz var edi indi. Ничек ушуми sizga Sevadirjinov konsertlari, в общем ижаты? Енді өзге тауышлы, екінші түрлі жырлай тұрған особый тауышлы жыршы екен. Мен аның особенно теге мәғінәлі жырлар жырлай ол. Какой-то смысл бар. Әнилер турында жырлаған бір жыр. Теге әнейімнің өзі құяш қына деймен, ойын түгерек шағын деп сөйлей бит ол. Бірақ мен жыламыша қарай алмын, до сих пор мен тыңдаймын жырлар. Бик мәғінәлі, бик трогательный жырлар. И сөздерінің какой смыслы бар жырларының. Теге шығып тақмақ қына түгіл енді. Рахмат sizga. Mana bugun siz birinchi tapkır kelgansiz. Biz надеемся, что sizga shor konsert. Шар deydi. Да. Televizordan da qarayotib şay. Opasi o'ldi bit aning yomog'ina, opasi o'lib ketdi bit aning shunda bir jibali opasi o'lib nelar kechirdi. Shunday bo'ldi shu. Shunday ne bilan, mana Qozonda narsa tvorилось deydi bolalar. Shunday gruz bilan metan kelib sahnaga jillarga kirib ketadi tamam. Normal turib. Ну, bu nıq kuchli bo'lishi kerak endi buning uchun. İşten. Bek kuchli bo'lishi kerak buning uchun. O'shalar endi shirlamasin. Yarar, rahmat. Sizga приятного просмотра, opalar. Bek zo'r rahmat kelganingiz uchun. Konsertga kelamiz endi. Rahmat. Kutib turamiz tatar konsertlarini. Allah bir saat an keliriz, ko'p yillar suyundiribmiz o'zingizni. Rahmat sizga. Biletlar sotib ketgan bit, значит, kutib sog'inib turdik endi. Rahmat. Вот так, dostlar. Kelalar. В общем, bu sof tatarcha сөйлешерләр барысыда. Мәскәүдә яшәп, татар телен саклап калучылар. Это классно же, круто. Бүгін Мәскәүдә. Удачи. Это настрой. Herhalde uni bilmeysin. Normalde tanışta unya değil mi? Deniz oğlum. Instagram'dan yazasın. Şunday motor şahıslar var evi. Var sayılmam bak. O sayılmam bak tete olmayın bana. Her kırmızı bir ilmi komentariyeler, igizler koyalım menajerler. Etip süper tamam. Var Naila bak, teke sayılmam baka karşı benim için soğuş atırdım. Nasıl şakşakmadı mı? Ağızda komşuluklar binip gitti.
Рамазанда сіз мұнда келдіңіз бе? Қадірлі. Өзім алып кіремін. Дядя! Что делаешь? Концерт играть. Garipimle bir şey de aldık. Көңілің барнасын аларға берсекті қартаю білмәс көкбір байшаны бойра ғәмірінің күзіне ертер соң бүген әрі сіздің туған күніңіз күні Мәскеуден ең заңды тамашашылар бірге жиылып қолшау құтлағандар бар еді. Өзіңіз үшін мін ешіңіз. Бек матур тәрбие жүргенсіз. Иксия, мен рахмет өзіңе. Шондай мотор шоу концерт үшін. Шондай ауыр минутларында, шондай ис иткеш. Мен рахмет. Бірінші шондай мотор бол. Желаю женского счастья от всей души. Бәхетле бол. Балаңның рахатын, бәхетін көр. Біз сені бек яратабыз. Королева деген улетела! Я вернусь! Это что? Это мне. Это что? Это зонтик? Это зонтик. Это мне. Это мне. Зачем все? О. Мен айтам бірінші бөлексің нешік? Мәскеу халқы. Мәскеу халқы очень энергетически күшті. Это не лезть. Мұны har bir коллега айтышады. Да? В любом случае вы молодцы. Альгуна. Я занимаюсь нормальным делом. Я бухгалтер. Не мешайте мне, пожалуйста. Сен мені қорқытып қойды таған бірін айтайын әлі. Мен Илсияның сүйеркасы түгел. Алданып айтып қоямын. Енді білесіз ме, дұрыстан да ол мені апа кебек бек зор рахмет. Hayırlı kеш, hürmetli тамашашылар. Мен енді атқазанған исемі берілмесе де, сен халық артисті деп айтасың келе, сен атқазанған халық артисті біздің үшін. Біз сені яратамыз. Құрмет етеміз. Құдай сені зұрласын, Құдай сені сақласын, сәлемет болсын, яратамыз.
Шуның кадәрле зур түйір утыра күңелдә белсәгез, чынлап та бүгенге концерт башыннан біз құшаклашып, елашып та беттек, ничегрәк башларбыз икән, ничегрәк уздырырбыз икән дип тә уйлап беттек. Үземнең күңелдәге шәхси ярам бер булса, менә ул бөтен илебез күләмендә һәрберебезнең күңеленә зур яра салган шушы вакыйга ул 2 тапкыр авыррак булды. Күпләребезгә аяз булсын иде. Иң мөһиме сабыйларыбыз сәламәт булсыннар иде һәм сабый кайгысы, бала кайгысы күрергә насыйп булмасын иде беребезгә дә. Озак сөйләсәм елаячакмын хәзер, шуның өчен әгәр дә мөмкин булса, бер генә минут Казаныбыздагы вахшиләрчә дөнья йөзеннән киткән сабыйларга тынлык ясап алайык. Бер генә гаиләгә дә мондый кайгы килмәсен башка. Һәр көнне иртә таңнан уянгач та, балаларыбызның ялган йөзләрен күреп, әнием, әтием дип дәшә торган. Сабыйларны күрергә насыйп булсын. Сөзәрди? Ярый. Evet. Мне вот жаль то, что в Казани вот это вот произошло, дети умерли, ваша сестра умерла, мне очень жаль. Рәхмәт улым сиңа. Понимание. Рәхмәт улым сиңа, рәхмәт сиңа. Синең зур йөрәгең өчен рәхмәт. Нигә матур шигырьләрең өчен, мине туган көн белән котлаганың өчен, поздравленияларың өчен бик зур. Бик зур яратам, сиңа бик зур матур. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что наш вечер московский такой серый украсила своей яркостью, своим красивым голосом своим. Я тебя очень люблю. Мәскәү, карагыз. Вот зурладыгыз ичмаса. Мындагы бүләк, мындагы шәшәк. Даже зонтикка хәтле бирделәр. Бик зур рәхмәт! Менә шунда шарик аның барсы бар әле тагынан өшеп киткәнски. Вот так вот. Рәхмәт сезгә, Мәскәү. Бик зур рәхмәт. Группа поддержки. Молодцы, молодцы. Рәхмәт! Да.